Honda Fit. Жылы 1.3, 2003, 1.5 объем, 6.7. Акчасы канча? Акчасын айтып коңузчу. 750. 750 миң дейт. Ички салон. Көк кашка 2008 чыгарылган дейт. 1.5 телефон номер. Акчасын канча татасыз? 800 миң дейт. Ички салондору. Эгер ушу машина жаккан болсо номерин чалып байланышыңыздар. Fit. Bak bir de 2003 yıl çağrılgan değil. Kıyımıldatmak için kölümün 1.5. Numara 77 binin. Gelgek 75. Fitte kança dadasın? 700 km var otağız. 700 km var deydi. Beni koyun mu? 15 lira açık bir 6 lira. Sar koydu satып aldım ne ya? Onlar mына видеоны ким көрүп жаткан болсо лайк басып туруңуздар. И подписаться алып коюңуздар. Ya bunun akçası kança dediniz? 640 ming ya. 640 ming deydi.